Podcast owenza ini wathi yeba ukutena abantu ini ngicela abafana ababili kuba amawele ko wacela mntana uyakafika ucela amawele uyabafana inkosi ikusize mangithi uShembe uNkulunkulu mina ngikhuluma into engiyaziyo uyabona njengoba nginewele mina sacelwa kuShembe thina sithi uShembe uNkulunkulu ngalokho umoya ngonyaka olandelayo baqhamuka manje njengoba bezoqhamuka bezilayini banikela bayakhuluma inkosikazi phambili iphethe ngani nenye ngibakwayo la iphethe ngani iya inikela ngale mali futhi-ke nase imali yomuntu ngingayiphethe ngale ukha nawe ngiphathele enye umuntu yabo kwenzenjani na ingani wena ngacela ingane kuwe ngonyaka odlule waqhamuka uShembe waqhamuka ifu lathi dwi lapha